Mai ka koi na ta mi ton channel khariu laudere sai August Derek tree na padai kum singne na tree na charuk the gun few mail to Menglong local newspaper king in Sam the call Infal August Derek na katum Twilang area cookie civil society organization coordinating media salary Naga civil society groups kani Infal to Menglong Road IT Road Kaulungba mai naga mai nam goi khau ka khoi mak mai cookie mai emergency medical teams ambulances kani tu sang mai puat phung mai gari tat kalu mai ta kham mai ti lau ma khang sang hoi kan the Twilang area CSO to media sale rui August 33 na kanay nung emergency session bam kan mikhaw essential services nunta nkha mai ti lau ma khang tan sin thaw lawo to na appeal su kani statement tipat kan me tai mi tong region khaw humanitarian situation pat na ba me zang riye da na cham de ri ti thai kani mi tong region khaw ta civilian nun tat kalum kung bam the basic rights la taw nga mak na bam the khani kai khun azu re medical facilities hai in phang taw mak na ba mi tu na ti thai kani Kuki le naga communities ka kauchu zak na lungwang kan mai tay kalway na naidat bam ko tu na karian kani kum na khakhat ka wong tak mak mai nai me kwai hai dialogue na na resolution hai phungwang ko tu na appeal su kani organizations the kuki stakeholders le local naga CSO ka kau wong tak mak mai misunderstanding nai me kwai te pari ra alana Kwakari khang sukho civil society organizations koi ru man sai tong dignity safety khani fundamental rights ta ngaklo khang karit langam me tuna sakane statement khautai mitung area khoba me goi repari ra alana chuzak mai khani ko lulung kumna lungdat me ta hawi tuna appeal sukane Infal August 3 na kathum Maitai Alliance rejoin monitoring groups kang formal petition tikan mikhaw suspension of operation tong ground rule tuan na tan subam thi to my proof na ye thai suspension of operation tripartite pack hai abrogate sul Lauto to na demand su kante Cookie national organizations le United People's Front Race na tu suspension of operation tong ground rules tuan mai tong ma gi to na sagani Maitai Alliance sai Manipur tong territorial integrity ta ngak lau khang kani chu sang mai phungwang khang suba mai phome kumna mi tong phom hai Maitai community tong issue regional national kani international labels kau phungku na address suba mai tong e Alliance strong statement kote JMG re suspension of operation cadres nunri kanyu dong designated camps kau bamak na Manipur dong la lu kau kanyu ka ha ka zau tat bam chu tu mai phugut lau khang appeal su kane Infal August 3 na kathum Infal to Dimapur to Guwahati Road via National Highway 2 kau public transport nai ka hau dat kan mai August 3 na kanai Saturday kanai meeting me khau bus padai khani winger charu khore passenger phainai inbu Infal inpat launa tadat kan the passenger gari nun tai ISPT Kumalampa khau khongru lau chuan sang khore tat ka hau gai kan tongi Friday nung tai rai me suna passenger phai khachi na pungu Infal khore tat ka hau kan mai Guwahati Saturday khau gotang kan the tu na cham de ri ti thai kan nei Transport Services National Highway 2 khau ka hau dat kan me tai Chief Minister Yomnam Khamchan Singh Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen Khadni Saitu MLA How Colette Kipgen Kanyu Kangpu Pi Khau Ariu Kan Meta National Highway Square Khau Community Square Khang Free Movement Naidat Khang Sa Indao Kan Tonge Infal August 3 na kathum Kukijo Council re Manipur ka National Register of Citizens implement suraina census income na su khang tu na demand subam gai me ti hai nu ni mak mai indao kan the NRC update su makau population data hai verify suna demographic concern hai zawrai ni me thawi tu na sagani KJC ro August 3 na kathum ka statement tipat kan me khau decennial census ti hai Welcome suwe mi hai kum singne na chi na khal khau tat kai ni tong di the ki COVID-19 pandemic zang re tat kai nu mak na gwang kan tong the tu na sa ka ne kum na council te re delimitation hai verify demographic data thilai na tat kai lau khang sa ka ne KJC re NRC lam khau sa kan me khau mi hai national exercise take community ramit hai state government re independent suna Manipur khang kalang bai na NRC conduct su khang loud ding la bam nu mitung rami tun sakani Manipur based group hamit hai state government re national NRC exercise sung kaganta kalai papat good khang rule hamme lo ma ge tun sakani census at kai makau NRC implement surai khang tu mai hai kukijo community ta lumsi na sutuange kumna miko my claim hai census tong official demographic data ta Numak mai ta ni tu na sa ka ne. Infal August 3 na kathum. Churachandpur district ho asai kum chakhang kai lau khorui pat mai dangi rapwat hai gaina pat ba mi lung khau valveng new lamka khau tingkom ru na kathum tak mai class 6 students akhat tat khang tat ba mai chang khau dengue fever run
กูน่าไทยกันเท student ปูแต่จุรจันทร์ปู district hospital เขาพงกวงกันนี่ติกิ treatment สุบัมเขารุยไทยตรงนี้ตุนสากันนี่ติงกมรุนักทุมตั้ง my students อาคาไทยกันไม่ตัง malaria department รุย thermal fogging machine สินสุนา valving area new ลำกาเขา fogging ตัดไก่กันที่ตุนสากันนี่จุรจันทร์ปูเขา dengue ระซาไม่กุ้งไม่อาริวบัมที่ August 3 จุยนักทุมนุ่งให้นี่ dengue casesกระทัน positive สุมัยจุยนักนายอินพังดัดกันที่มีแต่รุยอินตาวตาว dengue positive cases ภายในริงูนักนายนายตั้งบัมที่ตุนสากันนี่มีดาเขาจุรจันทร์ปูดู malaria department หรือ public ไว้เขาขังขันให้สินจุยเล่าขัง appeal สุกันที่ขันนี้กระดังเขาด้วย inform ไม่ติจุงเล่ามาขังสากันที่ด้วย inform ไม่เขา dengue จะขังด้วยเล่านาเกสใส่ไกกูบัมนุเวตุนสากันนี่ไทยเล่านุเว dengue symptoms ใส่จะขังหรืออินกายเล่าไม่ต่างจังปะได้เขาเรียรู้ลุงเขาก็เขาเว dengue symptoms เขาได้ fever เก่าไม่ปีสุไม่ mix สุไม่ muscle สุไม่ขันนี้ไม่เราขันนี้ไม่เรียนปังให้สุปุนี้อินบุนากันสากรีอินรุยนี่ไม่กีอินทักเรียกไม่นายนี่มีให้ถ่ายแล้วหนูไม่ symptoms อาสาเกยแต่แมงลองติ้งได้ล้วนปกพาบุตริจุยนับได้กุมสิงเล่นจุยนัจรุกเล่าทวนติ้งไรนายเยกันลานนายเยติ้งสินหมวกนายเยสิงบังติ้งไรนายเยปกฟาบุตริจุยนับงูกุมสิงเล่นจุยนัจรุกเล่าทวนหมวกนายเยกันลานนายเยติ้งสิงบังหมวกนายเยไม่ก็กวยนะกิ้งจุยในกิ้งเล่ามีขังตากังงันมากงาชวนกูไม่อินดาวเวอาศัยกันดูจำให้เขาเริงงานเราเทนิ่งเท่ากับเราชวนควงรูมาคายไกมีการรุยกิ้งอินซับเดละโคชวนกูเท